هاوکار و تەماشەوانên هێژا هونچاوانە ئەز مامۆستا جوانم جارەکە دی ئەمێ بەهەورە بن دبرانشی خۆی بیرکاریدا ڕەفی هەشتان لێ ئیرۆ وانەیەکەن و جەممە هەیە هەگەر هەژمار بە کۆمکردنێ بێ دووبارەکردن جەممە وەکە 5 کۆمی 5 کۆمی 5 ئەف دووبارەکردنێ بە کۆمکردنێ دووبارەکردنا 5 جەممەیە ئەنجاماوێ 15 تێ کوردکردن وەکە چ هەفدان ئەو خۆشی سێ هەفدانی 5 تێ کوردکردن بە هەفدانی لێ هەگەر هەفدان جەممە هەبێ وەکە ددۆ هەفدانی ددۆ هەفدانی ددۆ هەمان فاکتۆر بە هەفدانی دووبارە دەبێ شخۆل بێ دەرێت دۆ هەفدانی دووە 4 هەفدانی دووە دیسە هەشت ئەنجاماوێ هەشتە لێ ئەم چاوا کورت دکن بچە ئاوایی ئەڤنێکی تێ کوردکردن وەکە ددۆ هەژمارە فاکتۆرا بۆ دووبارە دەبێ بە هەفدانێ ددۆیە جەممە و چەند جارە دووبارە بووە ئەم لە سەرێ چکی براستێ ددێنن سێ جارە دووبارە بووە ئەv تێ ناسکردن وەکە هێز ئەv ئاوا ئەم ژێر دەبێژن هێز ئیرۆ ئەبنێکی وانەیە مەیە وانەیە مە ئیرۆ هێز هەژمارین ڕێژەییدا هێز دە هەژمارین ڕێژەییدا کامی ناکەدی جەممە هێز حازر بێ ئەمی چاوا بەکن جەممە هەبێ سێ هێز ددۆ ئەv تێچواتەیە سێ هەفدانێدا دووبارە بووە خوارە چەند جارە سێ هەفدان سێ دجارە دووبارە بووە و ئەنجاماوێ چییە؟ سێ هەفدانی سێ ئەمزانن یەکسانی نەهای ئەv ناکێ ژمەرە هێزات دێ خویاکردن لەبەر جەممە هەبێ هەژمارەکە ڕێژەیی ددۆ بەلاوی سیە هەموو هێسێ یەکسانی چییە؟ دیسە ئەم ڤەتکن بە هەفدانە دووبارەکردی بە هەفدانە دووبارەکردی دێواتەیە گۆ ددۆ بەلاوی سیە هەفدانی خۆ دەبێ چەند جارە سێ جارە ددۆ بەلاوی سیە هەفدانی ددۆ بەلاوی سیە و ئەنجاماوێ ئەم دکارم دەست بخن ئەم ئەنجاماوێ نهاکەمێ ئێن دەست بخن ددۆ پار هەفدانی پارێ و پاران هەفدانی پارانێ دەست پێکێت دۆ بەلاوی سیە هەفدانی دۆ بەلاوی سیە دۆ دووادا 4 و سێ هەفدانی سیە نه ئەم هەردوو کەرتێ دەست پێکی هەفداناوە دیسە هەفدانی چ بۆ جارە سیاژی ددۆ بەلاوی سیە ئەنجاماوێ 4 هەفدانی دوان هاکێ هەشت و پاران هەفدانی پارانێ نه هەفدانی سیە 27 ئەv نێکێ چنە هێزن کا ئەم پێناسە بکن هێز پێناسەیاوی جەممە هەژمارەکە ڕێژەیی هەبێ هەژمارەکە ڕێژەییش خۆ ئەم مەرجێوانی ناستکن وەکە ئەی بەلاوی بیل گۆری ئەی و بی دە هەژمارێ تامن ئەبنێکی هەژمارەکە ڕێژەیی بێ کۆمکە هەژمارێ ڕێژەیی بێ و ئن جەممە هەبێ هەژمارەکە تام بێ پۆزیتیڤ بێ دەرێ ئن هەژمارێ تام یێ پۆزیتیڤ بێ وێ دەمێ ئەی بەلاوی بی سەرگەهاوێ ئن بێ ئەی سەر بی بنگەها و ئن سەرگەها دێواتەیە گۆ ئەی سەر بی هەفدانی خۆت بێ ئەی سەر بی هەفدانی ئەی سەر بی هەموو ئەی سەر بینە چەند جارە هەفدانا ئەی سەروی دووبارە دەبێ قاسی vê سەرگەهێ ئین جاران دووبارە دەبێ ئەv هێزن کا ئەم میناکنا سەروانێ بب وەکن هاکێمە گوت هەژمارەکە ڕێژەیی جەممە هەبێ ددۆ سەر 5 هێز ددۆ یەکسانی چییە؟ ئەv هێزەکە بنگەه چییە؟ دۆ سەر 5 سەرگەه چییە؟ مەگو هەژمارە ئەمن سەرێ دنویسێنن چکی ڕاستێدا ئەو ددۆیە لێ دەرێ تێ بەکردناوێ یان دیتنا ئەنجاماوێش بۆ بۆم نرخێوێ دەست بخن ئەمێ چاوا بکن بنگەه دۆ سەر 5 خۆرە تێ هەفدان چەند جارە دجارە ددۆ سەر 5
یەکسانی پار هەفتانی پار چارە پاران هەفتانی پاران 25. ژێژی هەگەر جەمە هەبێ بنگەهەک و سەرگەهاوێ یەک بێ سێ سەر چارە سەرگەه یەک جارەکە تەنەیە بنگە جارەکە تەنێ ڤەکردناوێ چییە؟ سێ سەر چاران سێ سەر چارە خوا وەختێک ئەم دنویسێن و کارتێنن ژی دەماگ و سەرگەه یەک بێ ئەم نانویسێن نەحەوجەیە ئەم بنویسێنن وی سەرگەهی یەک سەرگەهێدا ناینویساندن لێلبێ دەرێ بەسش بۆ ئەم دیار بکن هەر هەژمار سەرگەهاوێ یەک بێ ئەو هەژمار بخۆیە هەر هەژمار سەرگەهاوێ یەک بێ ئەو هەژمار بخۆیە چه هەژمارە ڕێژەیی جەمە هەبێ نیگەتیڤ سێ سەر 11 هێزاوێ یەک بێ ڤەکردناوێ چییە؟ دیسا ئەو هەژمار بخۆیە نیگەتیڤ سێ سەر 11 هەر هەژمار بەهێز یەک ئەو هەژمار بخۆیە یەک جەمە هەبێ و بەهێزەکی یەک نەوەکە هەژمارەکە ڕێژەیی تێناسکردن هێزەک ژێرە هەبێ سێ چییە؟ مێ ئێنج پێناساوێ یەک بخوارە تێ هەفتان چەند جارە؟ سێ جار یەک بخوارە تێ هەفتان بوو هورێنن چەند جارە قاسی سەرگەهێ جارە هەفتانی یەکێ هەفتانی یەکێ سێ جارە ئەنجاماوێ چییە؟ یەک هەفتانی یەکێ هەفتانی یەکێ ئەنجام هەر دومینێ یەک بلا حتا کەنگی بخواز بێ بخۆرە یەک بێ هەفتان ئەنجاماوێ یەک یەک هێز چه هەژمار ئەنجاماوێ یەک جەمە هەبێژی نیگەتیڤ ددۆ بەلاوی پێنجا هێز سێ یەکسانی چییە؟ نهاکێ مەگۆ ددۆ بەلاوی پێنجا هێز دۆ لێ دەرێت جەمەیە نیگەتیڤ ددۆ بەلاوی پێنجا هێز سێ هەژمارەکە ڕێژەیی تامە ئەنجاما ڤەکردناوێ نیگەتیڤ ددۆ سەر پێنجا تەڤل و هێمایاوێژی دووبارە دبێ ئەم ژبیر نەکن و ددۆ سەر پێنجا و هەفتانی ددۆ سەر پێنجا یەکسان پار هەفتانی پار نیگەتیڤ ددۆ هەفتانی نیگەتیڤ ددووە پۆزیتیڤ ددۆ پۆزیتیڤ چار ببورێنن پێنج هەفتانی پێنجا 25 هەفتانی کەرتاسیە نیگەتیڤە ددۆ لەسەر پێنجا یەکسانی چار هەفتانی نیگەتیڤ ددۆ وێ بدێمە چ نیگەتیڤ هەشت و 25 هەفتانی پێنجا 5 25 125 ئەنجاما نیگەتیڤ ددۆ لەسەر پێنجا هێز سێ چییە؟ نیگەتیڤ هەشت لەسەر 125 تشتێک هەیە ژمارە گەلێکی گرینگە هێمایە ڤەکردنا هێزێ گەلێکی گرینگە جوداهی نابەرا هەژمارەی نیگەتیڤ و پۆزیتیڤدا گەلکی مەزنە پر هەیە ji bo wilo ژمارە گرینگە ئەم ڕاستە ڕاست ناسکن کە ئەv هەژمار ئەv هێز یاگۆ ئەم ڤەکن وێ ئەنجاماوێ پۆزیتیڤێ لێ نیگەتیڤێ هەگەر بنگەه نیگەتیڤێ بنگەه هەژمارەکە ڕێژەیی نیگەتیڤێ و هێز کت بێ وێ چه ئەنجامێ بدێمە هێزێ جۆت نیگەتیڤ هەفتانی نیگەتیڤ ئەv جۆت دیجارە بۆ پۆزیتیڤ جارەکە دی هەفتانی نیگەتیڤ وێ ڤەگەرێ هێ نیگەتیڤ ئەv یەکا کت تەناخوا چتکێ دڤەگەرێنێ نیگەتیڤ ڤر گۆ هێز سەرگەه یان هێز یان سەرگەه کت بێ ji bo hejmareke rêjeyî negatif sergeha wê hejmareke kit bê wê encama vekirina wê çi bê wê vegerê hê negatif encama vekirina wê di vegerê hê negatif lê got bingeh hejmareke rêjeyî negatif vê weka li cema negatif sê li ser pênca bi hêz ددۆ یەکسانی چییە؟ لێ دەرێ ددۆ چییە؟ ئەف سەرگە جۆتە وێ چ بدێمە؟ نێگەتیڤ سێ سەر پێنجا هەفتانی نێگەتیڤ سێ لەسەر پێنجا یەکسانی چی؟ نێگەتیڤ سێ هەفتانی نێگەتیڤ سێ ئەف دجار جۆتن دڤەگەرێ هێ پۆزیتیڤ نێگەتیڤ هەفتانی نێگەتیڤ ڤەگەرەها
پۆزیتیڤ مەگۆ سێت سیا دە9 و پێنج پێنجا دە 25 جارە دیژی بەرا دووبارە بێ دیسا پۆزیتیڤە و پۆزیتیڤ هەفدانی پۆزیتیڤ پۆزیتیڤە و جارە دیژی بلا شەش بێ یعنی چ قاسی جۆت بێ گۆسەرگەه جۆت بێ بنگەه نگەتیڤیان پۆزیتیڤژی بێ دمێنێ پۆزیتیڤ هەگەر یا دووە گۆ بنگەه نگەتیڤ بێ و هێزا وێ جۆت بێ وێ ڤەکردن ڤەگەر هیچە پۆزیتیڤ نەبکێ فاخۆ هەگەر بنگەه نگەتیڤ بێ سەرگەه جۆت بێ ئەنجامە ڤەکردنا وێ هێزێ پۆزیتیڤە بنگەه نگەتیڤ بێ و سەرگەه کت بێ ئەو جارا کت ئەو یەکا بتەنێ وێ دڤەگەرێنێ نگەتیڤ شخۆ گۆ بنگەه پۆزیتیڤ بێ و هێز دیسا چ بێ بەلا بێ وێ ڤەگەری هێ وێ بمینێ پۆزیتیڤ تەمام ڕاهێنان جەمما هەیە مامۆستا ئەم بکارن بێن چارەسەرکردن ژمارە دوێژێ ئەنجامێن هەژمارێن بەهێز یان هێزێن لەژێر ڤەکن دەردۆرا زانستیدا هەژمار هەموو ئەم سێ سەر بەلاوی چارە سەرگەهاوێ ددۆ ئەم هەموو ژێر تێگوتن هێز لێ دەردۆرامەیە زانستیدا دبێ هەژمارەکە بەهێزە سێ بەلاوی دووە بەهێز ددۆ ئەوخوا هەموو هەژمار هێزە و بنگەهاوێ سێ سەر چارایە و سەرگەهاوێ ددۆیە ئەنجامێ وا ببینن یان ڤەکن هەموو بەرسڤەک ژوارەیە وەکە سێ سەر چارە هێز سەرگەه ددۆ ئەنجاماوێ چییە ڤەکن جەممە سێ بەلاوی چارە هێز ددۆ دێواتەیە سێ بەلاوی چارە هەفدانی سێ بەلاوی چارە مەگۆ ئەم چاواتکن وێژی پار هەفدانی پارانێ وەکە کەرتا سێ هەفدانی سیایە و پاران هەفدانی پارانێ چار هەفدانی چارایە یەکسانی سێ هەفدانی سیە نە چار هەفدانی چارە شازدە ئەف ئەنجاما ڤەکردنا سێ بەلاوی چارە دام گۆ هێز ددۆ بێ وەکە چ تێناسکردن وەکە دام هێز سێ بێ تێناسکردن وەکە کاپ کایا ددووە ئەم بێن ڤەکن نگەتیڤ یەک لەسەر شەشە هەفدانی نگەتیڤ یەک لەسەر شەشە یەکسانی نگەتیڤ یەک هەفدانی نگەتیڤ یەک دبێ پۆزیتیڤ یەک و شەش هەفدانی شەشە سێ و شەش ئەف کورتاسی خوا گۆمەدیت بنگەه نگەتیڤە و سەرگەه جۆتە جهدا ئەم دکارن بێژن ئەنجامامە پۆزیتیڤە وەکە گۆمەنهاکێ ناس کرد بێگۆڤێجە ئەم هێمایە دووبارە بکەن vê derê negatīv pênc li ser siya kap yeksanî negatīv pênc li ser siya hevdanî negatīv pênc li ser siya hevdanî negatīv pênc li ser siya yeksan par hevdanî parê û kerta siya re jî hevdanî parê negatīv wê bimînê encam wakin hama got yeksanî pênc hevdanî pênca hevdanî pêncaya li ser سێ هەفدانی سیە هەفدانی سیە ji bo her sê kerta ئەنجاما wê yeksanî me got çiye negatīve pênc hevdanî pênca bîst û pênc hevdanî pênca sed û bîst û pênc sê hevdanî siya neh hevdanî siya bîst û heft ev rahînana li cem me piştî niha goma hêz xweşik nas kir wateya wê û vekirina wê jî em çawa dest dixin em ê bên vêca em taybetmendiyê wanê nas bikin hakê me ên taybetiyên hêzan çi ne ya yekê hevdana du hêzên heman bingeh ka em ê di hêza bibin gobingehê wa yek bin û hevdana wa ji xwe re bikar bên mînak li cema hebê yek li ser duwa hêz dido hevdanî yek li ser diduwa heman bingeh û hêz sêl bê derê yeksan
اف هفدانا دو هێزên bi heman bingeha bingehê me yek li ser duan mê ên li gorî pênasê wekî got me hêz nas kirine em ê wa vekin yek li ser duwa yek belavî duwa hevdanî yek belavî di duwa ev ji bo hêza yekem hevdana di navbera we de hêza duyem yek belavî duwa hevdanî yek belavî duwa hevdanî yek belavî di duwa û yeksan li vê derê em mêzînin ev yek belavî duwa di cara hevdanî xwe bû heta vir ji bo hêza yekem û li vê derê jî sê cara dîsa bingeh yekin û çend cara hevdan dubare bû em dikarin vêna bi rengekî dî vêce çi çê dibe li cem me ev bingeh weke xwe dimêne yek li ser belavî di duwa ew bingeh weke xwe dimêne hêz çi dibe ji we zêde dibin li vir di do bûn û bûne sê an sergeh zêde bûn ev di do û sê bûne çend pênc ev pênc meşkû bi dest xist ji kombûna di duwa bi sîya re ew bi xwe ya di do komî sîya heman bingeh û di do komî sîya temam mehetu li vê derê li cem me hebe di hêz bingehê we yek bin ji bo hevdana we em ê çi bikin li cem me hebe ê li ser bî hejmareke rêjeyî bê û im du hejmarên tam pozîtîv bin ji bo hevdana we ê belavî bî hevdanî bi hêzekê in hevdanî ê belavî bî bi hêzeke dî in bê em ê çikine ji we her du hêzan hakê divê çawa bibin komî hevdû bibin mehetu ê li ser bî dimêne weke xwe dîsa ew bingeha li cem me û em ê çikine ji we hêza komî hevdû bikin in komî im dibe mînake dî li serê ev taybetmendiya yekê mînake dî li cem me hebe negatîv di do belavî sîya hevdanî negatîv di do belavî sîya sergeha wê sê bê yeksan wekenha me nas kir heman bingehin negatîv do belavî sîya negatîv di do belavî sîya em ê wê bingehê bi xwe bibin em ê wê bingehê bi xwe bibin negatîv di do belavî sîya û sergeh em ê ji ku bi dest dibixin ji sergehê her dûka sergeha vênakê me nenivîsandiye ngo çi qasa yek li vê derê sergehayekê komî sergeha di duwa sê ye sergeha wê yeksanî negatîv di do belavî sîya sergeh bû çi qasa li cem me yek û sê çar li vir jî em dikarin bi awayekî dî jî kurt bikin me got madam bingeh negatîva û hêz cota sergeh cota çar carin mehetu ew bi xwe ya di do belavî sîya hêz çar ev taybetmendiya yekê hevdana du hêzên heman bingeh çi ye hevdana heman bingeha komkirina hêza ye hevdana heman bingeha komkirina hêza ye ya di duwa em ê êna parvekirinê ev taybetmendiya di duwa parvekirina du hêzên heman bingeh parvekirina du hêzên heman bingeh mînak li cem me hebe du hêza bi heman bingehê li cem me hebe hejmareke rêjeyî negatîv yek li ser sîya sergeha wê çar bê belavî negatîv yan parvekirinî negatîv yek belavî sîya bi hêz di do
چه ئەنجامێ ددێمە مە هێز ناسکردە ئەم دکارن ئەنجامێ وا بدەست بخن ئەم دکارن وانەیە vەکن وەکە هەفدان نێگاتیڤ یەک لەسەر سیا وەکە هەفدانێ دێ نێگاتیڤ یەک لەسەر سیا چار جارە بخۆرە دێ هەفدان هەفدانی نێگاتیڤ یەک لەسەر سیا هەفدانی نێگاتیڤ یەک لەسەر سیا هەفدانی نێگاتیڤ یەک لەسەر سی و پارڤەکردن ئەوش بۆ هێزا پار نهاکێ ji bo hêza di paran de negatîv yek belavî sîya hevdanî negatîv yek belavî sî weka got em dikerta de par hevdanî par dikin hevdanî par hevdanî paran hevdanî par û paran hevdanî paran dikin niha bêje me bi awayekî dî pê vegerin me bi awayekî dî vegerin kawê çi encamê bidême û em ê bi karanînê xwe yên bîrkarî yên got em nas dikin em ê li serê kar ênin negatîv yek li ser siya parveyî negatîv yek li ser siya heman hejmar parveyî xwe bi yekê ye ne ew yek bandora wê nîne ev her du bi hev re em divê kurt dibin yeke dî jî li vê derê negatîv yek belavî siya li ser negatîv yek belavî siya ew jî bi hevdû re çûn li vê derê di do ji hejmarên ji hevdanên dûbarekirina hevdana di par de kêm bûn li cema me di do ji wanakê kêm kir nihakê çi tê bi dest xistin li cema çend dimênin yanî negatîv yek li ser siya hevdanî negatîv yek li ser siya çend diman li cema ma negatîv yek belavî siya cema dimênê negatîv yek belavî siya hêz çend mal vê derê me di do biyê paran re birin mana di do xuyaya li vê derê em çi dikin û em bên naskin ev sergeh di do ji ku hat ji xwe bingeh negatîv yek li ser siya weke xwe ma ev sergeha ma ji ku derê hat negatîv yek li ser siya me ê paran ji yê par derxistin yan me jê kêm kirin yê paran çend bûn me ji yê par derxistin di do bûn me ji yê par kêm kirin hatû li cema du hejmarên rêjeyî hebin yan hejmareke rêjeyî hebe li vê derê hejmareke rêjeyî li cema hebe a li ser b em ê înivîsên halo a li ser b hejmareke rêjeyî be ji komka hejmarê q be û n û m di hejmarên tam pozîtîv bin ji bo parvekirina di hejmarê bi heman bingeh bingeha wa a li ser b parveyî a li ser b sergehê wa neyekin bingeh yekin ev sergehek û ev jî sergeheke dî lê bingeh çi ye a li ser b ye em ê wê bingehê bi xwe bibin a li ser b ew bingeh dimêne weke xwe lê sergeh em çi dikin sergeha par kêmkirin sergeha paran em yê paran ji yê par kêm dikin li cema ji bo parvekirina du hêzên heman bingeh sergeh tên derxistin sergeh tên derxistin em ê sergeha par kêmkirin sergeha paran bikin ji bo got em encamê bi dest bixin ka em ê niha mînakê li vî aliyî çêkirin mînaka me dî li ser taybetmendiya di do li cema hebe negatîv do li ser hefta hêz sergeha wê pênc bê parvekirinî negatîv di do belavî hefta hêza wê sê bê çi encamê didê me nihakê weke got me nas kir me got li cema ji bo parvekirina du hêzên bi heman bingeh hêza par derxistin hêza paran hêz têne derxistin heman bingeh parvekirinê de hêz têne derxistin em ê heman bingehê bibin li cema negatîv di do li ser heftaya û hêz em ê sergeha par kêmkirin sergeha paran yeksanî negatîv di do belavî hefta
و پێنج دەرخستن سێ چییە هێمایە مەزن و پێنج کێمی سیە دمێنێت دۆ هێمایاوی پۆزیتیڤە ئەم بر نامێسێنن جەمەما نیگەتیڤ دۆ پارڤەیی هەفتا بەهێز دۆ ئەمۆی ژیڤەکن ئەنجام شخوا پۆزیتیڤە و دۆ هەفدانی دووە چار و هەفت هەفدانی هەفتا چل و نە ئەب ئەنجامە vê bikarانîna parvekirina du hêza govinghawa yek. Mînak kedî jî li ser vê rewşa parvekirina du hêzên heman binge li cem me hebe sê li ser heştan bi hêz çar parvekirinî sê li ser heştan bi hêz çar. Mê encamê çawa bi dest bixin weke niha me got heman binge sê li ser heşta li cem me ye. Em ê sergeha çawa bi dest bixin sergeha em ê bi dest bixin bi derxistin. Heman binge sê belavî heşta bingeha para û bingeha paran e jî û hêz çawa tê bi derxistin tê bi destxistin bi derxistinê. Hêza par çar e kêmkirin hêza paran jî çar e. Çi encamê dide me li vê derê dimênê sê li ser heşta bi hêz çiqas e sifir. Li vê derê hêza wê sifir li cem me mane em ê çikî têde bihezirin ka hêz sifir encama wê çi bê gelo li vê derê em werin sê belavî heşta sergeh çar belavî sê belavî heşta sergeh çar ev heman hejmar in. Ev hejmara û ev hejmar her du yek. Sê li ser heşta hêz çar weke sê li ser heşta hêz çar e parvekirina wa çi ye? Encama wê yek. Encama wê çi ye? Yek. Parvekirina du hejmara yeksan ji bilî sifirê encam çi ye? Yek. Ji bo wilo em mercekî li vê derê dinivîsênin divê hejmara me rêjeyî sê li ser heşta ji bilî sifirê bê. Carê got me bikar anî divê ev bingeh ne sifir bê çi hejmara dîvê hêza wê sifir bê encama wê çi ye? Yek. Dîsa ewa encama wê yek e. Çi hejmar ji bilî sifir sergeh sifir bê encama vekirina wê yek e. Weke vê derê jî heman hejmar belavî xwe bi yekê ye. Negatîv sê li ser heşta belavî negatîv sê li ser heşta yek e. Çi hejmar belavî xwe bi yekê ye. Li vê derê jî em vegeran ew hejmar dimênê sê belavî heşta bi hêz sifir dimênê ew hejmar belavî sifir encama vekirina wê çi ye? Ev jî encameka tê bi destxistin li cem me ji taybetmendiya duwa evan hame bir çi hejmara rêjeyî a belavî b ku hêza wê sifir bê vekirina wê çiqas e? Yek. Em ê ên taybetmendiya çar e. Menhakê ên taybetmendiya çar e çi dibêje? Hêza hevdanî. Hêza hevdanê çawa ye? Hêzek li cem me hebe sergehek li cem me hebe in hejmareke tamî pozîtîv e weke niha em dibin ya çi ya hevdanî. Hevdana du hejmarên rêjey. Du hejmarên rêjey. Li vê derê hejmareke rêjeyî a belavî b û li vê derê jî hejmareke rêjeyî c belavî d. Çi didê me li vê derê hêza hevdanê dibe hevdana hêza. Dibe hevdana hêza. Li vê derê a belavî b hêz in û li vê derê jî c belavî d ew jî hêz in. Hêza hevdanê dibe hevdana hêzan. Hêza hevdanê dibe hevdana hêzan ka mînak. Li cem me hebe sergeh çar ji hevdana dido li ser sîya hevdanî pênc e. Dibe çi? Hêza hevdanê me got dibe hevdana hêza. Dido li ser sê bi hêz çar hevdanî pênc bi hêz
4 بۆ بۆرێنن جەمە دۆ بەلاوی سیە هێز 4 وێ ببێ هەفدانی 5 بەهێز 4 هێزە هەفدانێ هەفدانە هێزای هێزە هەفدانێ هەفدانە هێزای یا پێنجال جەمە 5 هێزە پارڤەکردنی ناکێ هێزە پارڤەکردنی وەکەوێژی کرد هێزە پارڤەکردنی خۆ کرد پارڤەکردن بەلافکردن جەمە هەبێ هێزەک ئن گۆرمەرجێ ئەم نهام دەبن هەژمارەکە تامی پۆزیتیڤێ ببێ هێز ji parvekirina du hejmarên rêjeyî re A belavî B parvekirin me got C belavî D çi dibême hêza parvekirinê dibe parvekirina hêza dibe parvekirina hêza hêz dimêne weke xwe û digerihê li par û paran para me çi ye A belavî B li ser C belavî D hêza parvekirinê yan hêza kertê dibe parvekirina hêzan dibe parvekirina hêzan mînak li serê em bêjin li cem me hebe li cem me hebe negatif di do li ser siya parvekirin negatif 4 li ser di duwa hemû bi hêz di do ev hêza parvekirinê ye sergeh di do ji parvekirina ve her du hejmarên rêjeyî re weke nihakê me nas kir me got hêza parvekirinê dibe parvekirina hêza ya par negatif di do belavî siya hêza wê çiqasa di do ye ya paran negatif 4 belavî siya hêza wê çiqasa û jî di do ye hêz digere li par û li paran weke di hevdanê de jî gereha liya yekê û liya duwa li vir jî digerihê liya par û paran jî yeksan hêza par negatif di do belavî siya dam dibe çi encam ji xwe pozîtîv e û di do belavî siya hevdanî do belavî siya 4 li ser niha ye ya paran negatif 4 belavî siya ew jî encama wê pozîtîv e dama 4 16 û dama siya 9 dîsa li vê derê jî 4 belavî niha 9 bi niha re û mê 4 jî bi 16 re kurt bikin li ser 4 ev parveyî 4 ma 1 û li vê derê jî parveyî 4 ma 4 me tu li vê derê ma li cem me çi 1 belavî 16 li ser 4 bi 4 ev encama vekirina mînaka me li cem me hebe sê parveyî 5 hemû hêz sê encama vekirina wê çi ye li gorî nihakê me got hêza parvekirinê parvekirina hêza ye dibê li cem me sê hêz sê û li ser 5 hêz sê bû parvekirina hêza encama wê dîsa mê kirta xwe sê hêz sê çiqasa sê hevdanî siya 9 hevdanî siya 20 û heft li vê derê 5 hêz sê 5 hevdanî 5 25 hevdanî 5 100 û 20 û 5 ev taybetmendiya talî hêza parvekirinê hêza parvekirinê dibe parvekirina hêzan ev 5 taybetî yê hêzan me nas kirin û hemû jî li vê derê em dibêjin li ser hejmarên tam ê pozîtîv û 0 jî me nas kir hêza 0 ji hejmareke rêjeyî re yeksanî yekê ye em ên hain ka hejmarê hêzên negatif hêzên negatif ew jî mamosta ew jî heman taybetîna lê tenê ya cuda têda taybetmendiya bingehîn di hêzên negatif de li cema A hejmareka rêjeyî bê ji bilî 0
و N هەژمارەکە تامی پۆزیتیڤ بێ بلا وێ دەمێ A هێز نگەتیڤ N دەماگۆ هێزاوێ نگەتیڤ بێ ینی یەکسانی چییە؟ ئەمێ گوهرێن ئەمێ ڤاژیا وێ بن و وێ هێز بەگەرە هێچە یەک لەسەر A هێز پۆزیتیڤ N ئەف تایبەتمەندیە هێزێن نگەتیڤ یا بنگەهینە و ژێژیش خۆ و گۆر تایبەتمەندیە کەرتا ئەم A هێز نگەتیڤ N بێنەڤەر وم A هێز N ببنەوەر دیسا وێ بێچە ماتوو A هێز پۆزیتیڤ N ئەو ژی دبێ یەکسانی ژوەیە دیسە A هێز نگەتیڤ N A هێز N یەکسانی یەک لەسەر A هێز نگەتیڤ N ئەم هێمایە هێزێ ئان یا سەرگەهێ دوگوهرێنن دەماگۆ ئەمویش پار ببنە پاران یان ئەمویش پاران ببنە پار کامیناکێک لەسەر vê taybetmendiyê li cema hevê pênc hêz negatif di do encama vekirina wê çi ye? Me ê pozîtîv nastkirin û hesanî me hevdana we ev jî zehmetî tê denîne li vir yek em ê guherênin bibne paran lê çi wê bê pênc hêz pozîtîv di do. Pênc hêz pozîtîv di do çiqasa pênc hevdanî pênca bîst û pênc li cema. Kam bên taybetmendiyê dî hemû heman taybetmendî li serê kar tê. Nefsa taybetmendiyê hêzê pozîtîv e. Ê negatîv jî hemû taybetmendî têna karanîn li ser hêzê negatîv jî. Li cema hevê heft hêz negatîv sê par vekirin heft hêz negatîv di do yeksanî. Ev parvekirina du bingehên heman e. Heft mê wê bingeha heman bibin û hêza par me got çi dibe negatîv sê derxistin hêza paran çiya sergeha paran negatîv di do ye. Wê çi bidê me yeksanî. Heft bi hêz. Li vê derê bû pozîtîv negatîv sê komî di do yeksanî hêmayê wan neweke hevin wê çi bidê me hêmaya ya mezin û ya mezin kêmî ya biçûk. Sê kêmî duwa bi yekê heft hêz negatîv yek wekin hakê me nas kir yek li ser heft hêz yek. Ev encama wê. Ev ji bo taybetmendiyên hêzên negatîv jî. Heman taybetmendî li ser hêzê negatîv jî pêk tê. Taybetmendiyê hêzê pozîtîv li ser taybetmendiyê hêzên negatîv pêk tê. Mînak li cema heyeyeke dî şeş hêz negatîv di do hevdan şeş hêz çar par vekirin şeş hêz sê û hemû hêza wê di do ye ka encama wê li gor taybetmendî û karanînê got me nas kirin di hêzan de bibîn yan sade bikin. Destpêkê em li nava kevan meyzênin hevdan li cema heye hêza hevdan li cema heye di do li vê derê şeş hêz sê ji bo hevdana şeş hêz negatîv di do bi şeş hêz çar re em ê va hêza çikine ji wan komî hevdûkin. Ev şeş çar û negatîv do komkirinê de çar kêmî duwa mane di do û hêza wê hêmaya wê pozîtîv e maweke xwe. Li vê derê jî yeksanî. Li vir maçil cema parvekirina du hêza ew jî bi heman bingehîne. Ev hê em di nava kertê de kar dikin. Li vê derê parvekirina du hêzên bi heman bingeh em ê wê bingehê bibin û hêza par kêmkirin hêza paran. Hêza par di do ye kêmkirin ya paran sê ye. û ev hemû hêza wê çi ye? Dam. Yeksanî li vê derê do kêmî siya ma negatîv yek şeş hêz negatîv yek û hemû hêz çiqasa di do ye. Li vê derê jî taybetmendiyek hebû li cema ya siya me nas kir hêza hêzê çi ye? Heman bingeh û hevdana sergeha. Em ê şeşa bibin negatîv yek hevdanî duwa negatîv di do. û şeş hêz negatîv di do çiqasa yek belavî şeş hêz di do ye. Yek belavî şeş hêz di do çiqasa şeş hevdanî şeşa sih û şeş
والفي دري وانا ما يا ايرو بداويد في از بهيفين ما هون مينا خير وخشيدا خاطري